Lijepi pozdrav svima, dobrodošli na novi webinar u organizaciji u produkciji portala Moj posao. Moje ime je Alen Mrvac, a danas ćemo pričati o temi mobinga, odnosno o zlostavljanju, o psihičkom teroru na radnom mjestu. Tema je to o kojoj se ponekad puno priča, ponekad se ne priča dovoljno, ali evo danas ćemo mi definitivno posvetiti malo više vremena i onako dublje ćemo ući u tu problematiku. A kako bismo mogli to odraditi na pravi način, s nama je danas naša gošća Andreja Kostelić-Martić iz Centra za kliničko-bihevioralnu terapiju. Andreja, lijepi vam pozdrav, dobro nam došli. Dobar dan, mala samo isprika, Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju. Mala isprika, to je više stručno i komplicirano. Evo, drago mi je što ste me pozvali, zahvaljujem se i nadam se da ću vam biti korisna. Sigurni smo u to, evo još jednom isprike, toliko informacija u glavi, onda naravno da se nekad potkrade i neka pogreška. Pa evo za sami početak, s obzirom na našu današnju temu, prije nego što u nju onako zaronimo, da vas pitam evo jedno i vaše osobno, odnosno profesionalno pitanje. Duži niz godina se bavite upravo ovim područjem, psihologijom rada, pa evo zanima me zbog čega ste se odlučili baš specijalizirati i baviti i mobbingom, ali i psihologijom rada onako općenito gledano, kada ste ušli u to područje, što vas je potaknulo, privuklo? Pa evo, 19 godina sam živjela u Italiji, u Milanu, i tamo za nostrifikaciju diplome sam morala odraditi stažiranje i slučajno sam došla na kliniku za rad u Milanu, koja je tada imala jedini centar za žrtve mobinga u Milanu. I onda sam i nastavila suradnju kad sam krenula u školu psihoterapije, pa je tako se ta suradnja produžila na 7 godina, gdje sam stvarno puno naučila o mobingu i rezultat je da onda i 2005. godine su me nagovorili, jer u Hrvatskoj se tada još slabo znalo o mobingu, slabo pričalo o mobingu, pa su me nagovorili da izdam jednu malu knjižicu o mobingu, od školske knjige. Tako da, evo, negdje od 1999. se bavi mobingom, na jedan dio isključivo samo mobingom, a kasnije, naravno, nakon što sam završila psihoterapiju, se bavim i drugim poteškoćama, ne samo iz područja rada, nego i iz kliničke psihologije. Ajmo mi onda krenuti na taj mobbing, pa evo na početku da ga definiramo, što struka kaže, kako ga ona definira i opisuje, baš onaj stručni termin, jer svi mi imamo nekakva naša razmišljanja na tu temu, no što je onako uklesano u kamen, što kažu i propisi i struka. Evo, baš bi, prije nego vam kažem točnu definiciju mobinga, ovo što ste rekli, da, mnogi ne razumiju točno što je mobing ili ga brkaju sa nekim drugim pojmovima, a ta tri pojma su stres, nasilje i mobing. Znači, šta je stres na radnom mjestu? Svašta može biti stres na radnom mjestu. Kad radim prekovremeno, kad ne imam nejasne radne zadatke, kad mi je dvosmislena radna uloga, to se može biti stres na radnom mjestu. Ali onda ako jednog dana dođe nadređeni koji se počinje derati, ali na sve nas, vrlo je agresivan, vrlo je neprijateljski raspoložen, ali na sve nas u sektoru, odjelu i tako dalje, to postaje nasilje. Ali ako jednog dana samo ja postajem žrtva i vidi se da je on izuzetno neprijateljski orijentiran prema meni, napada samo mene, želi me izbaciti iz radne okoline, to postaje mobbing. Ja, nekad se ja našalim da je mobbing ubojstvo s predomišljajem, znači namjerno. Znači, i 1985. Lehman je bio prvi koji je definirao onda što je to mobbing. Znači, postoji namjera. Kada jedna osoba ili više osoba imaju usmjerenu tu neprijateljsku, neetičku komunikaciju, vidjet ćemo poslije sa različitim mobilizirajućim aktivnostima, prema jednoj ili više osoba, sa namjerom da se ta osoba izbaci iz radne okoline ili da joj se našteti na mentalnom, psihosomatskom i socijalnom planu, da joj se nanese patnja. Znači, postaje namjera, sistematski se odvija kroz duži period, na primjer najmanje oko 6 mjeseci,
sa željom na kraju evo, da se naruši na profesionalnost te osobe i da ju se izbaci iz radne okoline. Ali sva ova tri pojma, to je sve ove tri stvari su nedozvoljene. I osoba može tužiti poslodavca za sve tri stvari, jer poslodavac kao prvo je dužan osigurati zdravo okruženje za radnika, znači nije dozvoljeno da radnik pati zbog stresa. Isto tako, poslodavac je dužan da radna okolina bude stimulirajuća, da nema nasilja u radnoj okolini. I treće, naravno, poslodavac je dužan organizirati i stvoriti radnu okolinu u kojoj nema mobinga. Znači, sve tri stvari su nedopustive u radnoj okolini. A koje su neke najčešće karakteristike ili obilježja mobera? Tko su ti ljudi? Pa ovako, ajmo reći da ima naravno mobera koji imaju problema u strukturi ličnosti, narcisoidni poremećaj ličnosti, nekad smo zvali psihopate, danas sociopate i tako dalje, znači ima ih, naravno da ih ima, ali Lehman je, znači taj prvi koji smo rekli najveći stručnjak, je već davno rekao zapravo su najvažniji situacijski faktori. On je tvrdio i u njihovim istraživanjima se to pokazalo da svatko od nas može postati mober. Koliko god mi mislimo, ne, nikad ne bi ja nisam taj tip. On kaže situacija stvori i može se postati. Isto tako svatko od nas može postati žrtva. On je čak izračunao da svi imamo 25% šanse da jednom u životu postanemo i žrtva mobinga. Ali kažem, naravno, ima i ovih sa poremećajima ličnosti, narcisoidi, koji biraju posebni tip ličnosti žrtve, one koje su odane, odgovorne, marljive, koje će na napad reagirati da se još više trude, da misle da je njihova krivnja. Znači, oni obožavaju takav tip osobe gdje se mogu iživljavati nad njima i uživaju baš u tom iživljavanju. To su vjerojatno osobe koje neće pružiti neki otpor. Tako je, kažem, oni biraju takve žrtve, ali velim, nisu svi moberi takvi. Neki moberi jednostavno krenu u maltretiranje jer se žele riješiti te osobe. Zbog čega? Nekad je to da su stvarno i ljubomorni na tu nekakvu osobu, da ih je strah da je ona može ugroziti njihov položaj. Nekad su žrtve, mi ih zovemo poštenjaci, recimo negdje, često je to još uvijek u državnom sektoru, ako takva jedna osoba uoči da neko radi neke stvari koje nisu baš legalne, ja, ovi drugi, taj mober koji postaje mober, se želi riješiti ove osobe, ne želi da ona gleda to što on radi. Znači, jedan od razloga može biti i taj. Zatim žrtva se može postići, na primjer, novo zaposleni koji dođe i uđe u dio gdje su stari ljudi koji možda stariji, ne da su svi ljubomorni, da me sad ne bi shvatili, ali nekad postoje da ljudi se osjećaju ugroženi, došli mladi s fakulteta, tehnološke bolje, obrazovan, tako dalje, nastane strah i dolazi do, na neki način, maltretiranja te osobe. Ili jučer je osoba bila super radnik, ali onda počinje tražiti bolju plaću, priznanje položaja, počinje govoriti imamo stare kompjutere, programe, odjednom nisi više poželjan. Jel? I neko te počne maltretirati jer je uvijek cilj da samo odeš iz radne organizacije. Zapravo konačni cilj tog mobinga da se tu osobu prisili da odustane, da napusti firmu, da se jednostavno preda i otiđe kao samovoljno, iako sigurno to nije samovoljno, nego pod utjecajem. Tako. To je na kraju cilj. A kod ovih, kažem, još osoba koje su baš i poremećene, kao moberi, njihovi baš cilj da vam je našteti. Znači, da vas uništi, doslovno, na psihičkom planu, fizičkom planu, da vam nanese i štetu. Ali ipak vjerujem ili nadam se da je takvih osoba ipak u našim okruženjima, ne samo radnim okolinama, nego općenito okruženjima ipak zanemariv broj. Međutim, ovo mi je pomalo i zastrašujući podatak kad ste rekli 25% nas može se naći u toj poziciji. Jesmo li onda svjesni toga da smo se počeli ponašati kao moberi, da neka naša ponašanja idu u tom smjeru ili sami sebi to racionaliziramo i govorimo nema, to je opravdano, ta osoba je to zaslužila, nismo pretjerali. To naravno pretpostavljamo ovisi o tome što mi smatramo nepoželjnim ponašanjem, jer ako se ponašamo na način koji je po nama ok, iako je on po nekakvim svim mjerilima nepoželjan, to je iz naše perspektive sve u redu i u našim očima ne zauzimamo tu ulogu mobera, ne?
Da, ovo smo rekli da imamo 25% šanse da postanemo žrtva jednom u životu, znači da nam se to može dogoditi. Jel? Koliko točno mobera ima ne znamo, ali naravno kad mober krene u maltretiranje, on smatra da je to u redu, da je njegovo ponašanje u redu. Jel? Nažalost, ima i slučajeva, obrnutih slučajeva, da žrtva ima nekih psihičkih poteškoća i na neki način provocira ljude u radnom okruženju. Imamo i tih manjih slučajeva, ali ima i tih. I onda ti drugi ljudi, krenu na neki način, reakcija je maltretiranje ili slično, ali jednostavno što se brane, jednostavno što ne mogu izdržati raditi s takvom osobom koja je teška, koja ima psihičke poteškoće. To su ti situacijski onda faktori, ali ni to nije opravdano. Znači, osoba može imati bilo koji poremećaj, nema pravo maltretirati zbog toga što je teška osoba, što je nervozna u uredu itd. Znači, Human Resource mora riješiti te probleme. Što nam kažu statistike, bilo na svjetskoj, europskoj ili našoj hrvatskoj razini, koliko je mobbing i takav oblik nepoželjnog ponašanja, maltretiranja, psihičkog terora na poslu prisutan? Na vašim stranicama sam nabasao na podatak da je prije nekoliko godina 9% ljudi u Europi, 9% radnika u Europi u nekom trenutku svoje karijere se našlo u poziciji žrtve. Malo prije ste mi rekli da je taj postotak pred par godina smanjen, ali da sad opet možda prema nekim inicijalnim informacijama opet raste. Da, evo čekamo, znači u Europi se svaki 5 godina organizira to veliko istraživanje uvjeta na radnom mjestu. Zadnji rezultati su iz 2015. i sad čekamo objavu za 2020. godinu. 2015. ako gledamo samo mobbing je 5%, ali ako gledamo recimo nepoželjna ponašanja i po definiciji barem jedno nepoželjno ponašanje u radnoj sredini, prosjek je 15%. I tu onda imamo i velike kulturne razlike, dok recimo na sjeveru Europe neka ponašanja nisu apsolutno dozvoljena i odmah se smatraju neprimjerena, izdaravanje, kritiziranje i tako dalje. Na jugu Europe neka ponašanja su dozvoljena i ne smatraju se neprimjerenima i tu imamo manji postotak onda tih nedozvoljenih ponašanja. U Hrvatskoj takvih neprimjerenih je recimo 10%. Dakle, svaki 10. radnik se u nekom trenutku susreo s time. A kad spominjete ta neprimjerena, nepoželjna ponašanja, što sve tu spada? Ajmo gledati iz naše hrvatske perspektive kako definiramo neprimjerena mobbing ponašanja. Pa recimo da bude lakše, Lehman je podijelio sva ponašanja, sve takozvane mobizirajuće aktivnosti u 5 skupina. Prvo su one mobilizirajuće aktivnosti koje ide u napad na mogućnost komuniciranja. Znači, recimo, osoba koja postaje nepoželjna na sastanku digne ruku i želi nešto ispričati, ignoriraju. Osoba šalje e-mailove direktoru sa idejama za projekte, ignoriraju. Znači, ne dozvoljavaju više da komunicira. Onda imamo cijelu drugu skupinu napadi na socijalne odnose, na socijalna druženja unutar firme. Ne zovaju se na sastanke, ta osoba se ne zove na nekakva druženja, na rođendane, slavlje, tako dalje. Znači, želiju se doslovno izolirati. Bilo je slučajeva gdje su osobu izolirali samo ured u nekom dijelu zgrade gdje više ni nema drugih ljudi, tako dalje. Onda imamo napad na osobnu reputaciju. To često zna biti kod horizontalnog mobbinga. Evo možda sada odmah spomenemo zapravo imamo vertikalan i horizontalan mobbing. Vertikalan znači kad kreće od nadređenog prema podređenom ili nekad čak skupine podređenih mogu prema nadređenom ili horizontalni znači kad je mobbing između kolega na istom nivou. I u tim slučajima zna doći do ovog napada na osobnu reputaciju kad se počinu izmišljati priče, ona ti je ljubavnica od ovoga, on je ljubavnik od ovoga, njen ti je muž ovakav, znači želi se uništiti reputacija te osobe u firmi. I onda imamo najveći dio koji odlazi u skupinu napadaja na kvalitetu rada.
Znači, ako je tu nadređeni, on može napadati, pretjerano kritizirati, davati previše posla sredom prepunog stola ili premano posla. Radnik dolazi na radno mjesto i ništa ne radi cijeli dan. Jedan sjedi i gleda u svoj kompjuter i nema ni jedan radni zadatak, nikomu se ne obraća. Na taj način znaju raditi strateški mobbing. Ne smijem reći ime javno, ali jedna velika naša firma u Hrvatskoj je svaki 6 mjeseci stavila na listu 150 ljudi koje je željela dati otkaz. Dogovarali su s njima otpremnine, ali su onda odugovlačili sa ciljem da od tih 6 mjeseci oni jednostavno im prekipi, ajmo reći tako, i da sami odu s radnog mjesta. Znači, ostavili su ih bez radnih zadataka, osobu koju ja znam 2 godine bez radnih zadataka. Osoba ima 55 godina, nije mogla naći novo radno mjesto. Pokušali su na sve moguće načine da sama ode, da ne dobije tih 150.000 kuna otpremnine, što je bio definitivno mobbing na tu osobu. I strateški mobbing. Znači, strateški mobbing spada u ovaj vertikalni mobbing, kad radna organizacija odluči koji su im radnici višak i na koji način će biti mobbizirani, da ih se prisile da ode. Znači, imamo na kvalitetu rada, smo rekli previše radnih zadataka, premalo, pretjerano kritiziranje, ne dozvolja se radniku da ide na godišnje odmore, da uzme slobodne dane, niske ocjene, a kolege se više ocjenjuju, znači namjerno ga se stavlja u situaciju da vidi, gle, ove druge cijene mene ne cijeni. I zadnja skupina je kada su postupci koji su usmjereni direktno da se naruši zdravlje toj osobi. Znači, zna se da je osoba, na primjer, alergična, šaljuje se da ide raditi u skladište gdje je prašina ili ima problema s kičom, mora raditi neke teške poslove i tako dalje. Znači, namjerno se želi narušiti zdravlje. I kako je sve to u prvom redu psihičke, ali vidimo mogu biti i na naše fizičko zdravlje posljedice ostavlja takvo ponašanje na žrtvu? Pa evo, možemo ih podijeliti u 3 skupine. Prva skupina je takozvane posljedice koje narušuju socijalno-emotivnu ravnotežu. Osoba može postati depresivna, može postati anksiozna. Često osobe mobbizirane razviju napade panike, imamo krize plaća i razne druge poteškoće. Onda imamo drugu skupinu gdje su čitav niz ovih psihosomatskih poteškoća, znači od glavobolja do problema sa želucom, dermatološke poteškoće, znači čitav niz bolesti koje osoba može razviti zbog tog stresa koji svakodnevno doživljava na poslu. I zadnja velika skupina su poteškoće vezane sa promjenama u ponašanju. Osoba može ili pretjerano jesti ili premalo jesti do anoreksije. Osoba se počinje isključivati iz socijalne okoline, izolira se skroz. Agresija ili prema van ili prema unutra. Česti je fenomen da osoba koliko dugo traje mobbing, dolaze onda i do problema u braku, jer obitelj prvo daje podršku, tu su za žrtve mobbinga, ali mobbing ako predugo traje, onda ta obitelj počinje čak i napadati žrtvu, jer pusti nas na miru, idi psihologu, idi advokatu, ne možemo te više slušati, i onda ta osoba ili se povlači, postaje nekako agresivna prema sebi, depresija može dovesti do suicidalnosti, ili čak ta osoba postaje agresivna onda prema članovima obitelji i svim drugim koji su okolo. Dolazi do promjene u ponašanju, može doći do ovisnosti. Neke osobe počinju pretjerano piti, konzumirati droge, koristiti previše lijekova. I zadnje, još ga nismo spomenuli, poteškoće vezane i za seksualnost. Mogu imati poteškoće i u seksualnim odnosima. Dakle, čitav niz problema, spomenuli ste tu mogućnost, opasnost koja prijeti od toga da osobe počine i samoubojstvo, pa evo jedan podatak, također Lehmana, u Švedskoj je 10 do 20% samoubojstava direktno povezano ili indirektno povezano s problemima na poslu. Eto, toliko je to zapravo značajno, jer na kraju krajeva trećinu našeg vijeka, odnosno dana u tjednu provodimo na poslu i naravno da to snažno oblikuje naš život i na to kako se
kako se mi osjećamo i kako gledamo na sami sebe, našu vrijednost i sve ostalo. Međutim, zanimljivo mi je ovo što ste rekli vezano uz podršku obitelji, da je ona ispočetka tu, a onda u nekom trenutku kao da nestane, odnosno stvari se okrenu. To se naziva kako dvostruki mobbing. Zapravo je jedna osoba najprije na poslu to doživljava, onda i od strane obitelji. Ne uvijek, da ne bi sad rekli da uvijek to tako, ne, apsolutno ne. Ima na svu sreću obitelji koje su uz žrtvu mobbinga do kraja i potičuju, poslije ćemo vjerojatno pričati o tome, da pokušava se izboriti za svoja prava i na sudu i tako dalje. Ali evo, Lehman je to isto i neki drugi psiholozi su otkrili taj fenomen da nažalost ako predugo traje, jer to postaje previše za obitelj. Oni jednostavno ne mogu svakodnevno slušati o poteškoćama na poslu i taj napad je usmjeren u smislu ajde pusti nas, probaj ti riješiti sam to sa nekim drugim, jer mi imamo dovoljno i svojih problema. Obično ako su supruge koji isto i rade, imaju problem sa djecom, tako da je onda tu je taj izvor napada. Da, svi mi imamo kapacitete različite i za nošenje sa vlastitim, ali sa problemima, tako da i to treba uzeti u obzir. A tko su nam češće moberi, muškarci ili žene? Ima li podataka o tome ili je to podjednako? Pa možda više, ima nekih je bilo podataka, možda više muškaraca, ali i žene isto tako mogu biti bomberi. Čak se pokazalo da žene u nekim dijelovima mogu biti i okrutnije prema drugim ženama. Tako da svi možemo biti bomberi, i muškarci i žene. Da, pa da, to se često zna reći kad pričam recimo sa svojim prijateljicama, pa onda one uvijek kažu da su žene znatno okrutnije od muškaraca jer da su pametnije pa i predenije i da jednostavno muškarci puno instinktivnije reagiraju dok žene možda tu imaju mogućnost da napravi nekakve dublje planove. Sad naravno nećemo generalizirati. Tako, upravo to. Imamo kapacitete i jedni i drugi. Jedni i drugi imamo kapacitete i podjednako su i žrtve i muškarci i žene. Tako da. Sad, s obzirom da na ovim webinarima se često obraćamo HR-ovcima, obraćamo se i posloprimcima i poslodavcima, tu je jako važna uloga odjela HR-a u takvim slučajevima. Na koji način HR treba pristupiti problematici mobinga, kako pomoći žrtvama, ali na kraju krajeva kako i pomoći i onima i moberima, da ih se promijeni, da im se ukaže na njihovo neprimjereno ponašanje, da im se pomogne da postanu kvalitetni kolege, poslodavci i ljudi u konačnici. Ne? Naravno. Znači, najvažnije upravo se kreće od toga da poduzeće, a onda naravno odjel Human Resource mora jasno se odgraditi od mobinga, znači mora svugdje biti jasno u njihovim etičkim vrijednostima koje oni definiraju, jasno postaviti da je zabranjeno svako neetičko, neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi. To bi bilo poželjno da se stavi ugovor u radu, da se točno zna ko se tako ponaša, to i to će mu se dogoditi, bit će kažnjen na taj način. Znači, to je već važno. Jer se pokazalo baš da ovisi i o tim organizacijskim faktorima. Postoje radne organizacije gdje se vidjelo da ima više mobinga. Znači one koje potiču karijerizam, znači stroga hijerarhija gdje odi samo prema gore na bilo koji način, bitno je da stvaraš karijeru, gdje se ne ulaže u leadership, gdje znači tu Human Resource moraju ulagati u edukaciju, u odgajanje tih lidera, znači da stvaraju jednu toplu atmosferu, dobru radnu atmosferu, da radnik nije pod stresom u smislu da zna koje su mu radne uloge, koje su mu radni zadaci, da se potiče znači međusobna suradnja, da se ističu koji su ta etička načela u toj firmi, gdje nema diskriminacije, jer to je sve onda podloga za razvoj mobinga. Znači, zadatak Human Resource prije svega stvoriti radnu okolinu u kojoj neće biti stresa, znači gdje će biti dobri radni uvjeti za radnika, gdje radnik točno zna što treba raditi, gdje radnik zna kako će biti nagrađivan za svoj rad, kako može napredovati. Human Resource moraju kontrolirati na neki način da je zdrava radna klima i da svaki radnik individualno je zadovoljan jer ima dobra očekivanja, jer zna što može očekivati u firmi i kako može napredovati, ono što smo rekli. Znači, to je prvi uvjet.
da stvorimo zdrave temelje. Okay. I to je takozvana i primarna prevencija mobinga. Stvori zdrave temelje u kojem nema stresa i vjerojatno neće biti mobinga jer su svi zadovoljni, nemaju potrebu ići maltretirati nekog drugog. A onda, ako je već došlo do mobinga, opet human resource moraju što brže reagirati, znači razgovarati sa žrtvom, razgovarati sa moberom, probati napraviti medijaciju ako je moguća i onda naći neka rješenja. Idealno bi bilo, znači ako se dokaže mobbing, da se mobera makne, jer danas, nažalost, vrlo često mober ostaje, žrtva odlazi. Znači, idealno bi bilo kazniti mobera, maknuti mobera i žrtvi omogućiti daljni razvoj u toj radnoj okolini. Ali važno je znači prepoznati i probati riješiti što prije sa medijacijom, a to je uloga znači human resource. Ok, znači prevencija je naravno ključ da ne dođe uopće do takvog ponašanja, međutim često nažalost zna doći do toga. Sad, kako prepoznati da je došlo do toga, da je netko bio žrtva mobinga, pogotovo kad je riječ o osobama koji su introverti, koji možda ne progovaraju tako otvoreno o onome što im se događa, koji skrivaju emocije, koji stvarno ne nose srce na dlanu. Na koji način možemo prepoznati neke znakove da tu je ipak došlo do problema, pa da i usprkos tome što oni ne progovaraju o tome, ipak naznake nekog problema možemo uočiti? Pa nažalost, ipak oni moraju progovoriti. Mi stalno radimo edukacije i naglašavamo upravo taj aspekt, da žrtva treba progovoriti, što prije treba progovoriti. Treba potražiti neku vrstu pomoći. Da li prvo će možda pomoć potražiti u nekim kolegama, starijim kolegama, ili ako je mobiliziran od kolega, mora otići kod svog nadređenog i reći to i to mi se događa. Ako tu ne uspije, onda odlazi u human resource i odlazi možda u sindikat, odlazi u udrugu za mobbing, imamo u gradu Zagrebu odlučnu udrugu, znači žrtva mora progovoriti i mora potražiti pomoć. Pogotovo ako je introvert, onda mora znati da ima ljudi koji će mu pomoći, koji će se boriti za njega u toj njegovoj borbi. Ali ne čekati, jer ako čeka, vidjeli smo i sami, samo dolazi polako do svih onih većih posljedica, narušava mu se zdravlje i onda u jednom trenutku da i dođe danas sutra do suda i tako dalje, žrtva zna biti toliko je uništeno zapravo zdravlje i profesionalnost da zapravo više nikada ne može biti dobar radnik. Zato ne treba čekati, treba odmah se reagirati, odmah prijaviti mobera. Nažalost, kao što smo rekli, ne živimo u idealnom društvu. Nekad postoji strateški, ovo što sam već napomenula, strateški mobbing, jer radna organizacija želi se riješiti određenog broja ljudi i tu, iako radnik to vidi i traži pomoć od human resursa, nažalost neće dobiti. Ružno zvuči, ne želimo optužiti, ali ima, nažalost ima. Danas još uvijek je to način nekih velikih radnih organizacija da se riješe viška radne snage. No. A postoji li i dalje stigma nad onima koji prijave takav oblik ponašanja, kako na njih gledaju kolege, naravno osoba koju prijavljuju sigurno ne gleda blagonaklonom, međutim, da li postoji taj neki negativan pogled na njih, zbog čega su oni odvraćeni od toga da prijave mobbing? Postoji i često je žrtva postane sama. Mnogi drugi kad vide da neko krene u borbu za prava, u borbu protiv mobinga, drugi se boje. Boje se da će onda taj mober početi njih mobilizirati ili ako su mu prijatelji da će isto izgubiti posao. Znači, nažalost dolazi do toga da vam svi se odmaknu i žrtva ostane sama, usamljena u toj svojoj borbi. Ko nekakva crna ovca, koja se bori za sebe, ali drugi se samo udaljavaju. Da, to je definitivno problem kada nemaš podršku, a sam doživljavaš situaciju gdje imaš sve manje samopouzdanja. Tako. I onda ako i dođe do sudskog procesa gdje žrtva se ipak odlučila, prijavila mobinga, došlo do sudskog procesa, oni koji vam još rade u radnoj organizaciji, znači šta se događa? Vrlo često kao svjedoci kažu nisam vidio
čuo sam, ali ja nisam to vidio i tako dalje. Znači, a čak nekad da su i spremni i lagati da bi sačuvali svoje radno mjesto. Jel? To je, nažalost, isto pojava. Da, peru ruke poput Poncija Pilata, jednostavno ne žele ulaziti u potencijalne probleme, ne znam kako će se to odraziti na njihovu karijeru i sigurno nije ni to lako, moramo biti. Nije lako, naravno, pogotovo ako još radiš u radnoj organizaciji. Apsolutno. Ovim putem, evo, to smo zaboravili reći na početku, međutim, oni koji nas redovitije prate to već znaju. Kroz opciju Q&A, odnosno chata, možete nam postavljati vaša pitanja, tako da, evo, 2 pitanja su nam već stigla, a njima ćemo se pozabaviti u završnom dijelu zadnjih, recimo, 15 minuta. Andreja, spomenuli ste u jednom trenutku kako postoje razlike među kulturama sjever Europe, pa evo i jug, Mediteran. Sigurno da mi malo i drugačije i možda nešto strastvenije komuniciramo jedni s drugima, tako da dođe sad jedan Šveđanin u neki naš ured, možda bi se malo iznenadio. Međutim, baš zbog toga, s obzirom na naš mentalitet, da li i dalje postoje neka ponašanja koja mi smatramo normalnima ili uobičajenima za naše podneblje, zbog čega mi ne prijavljujemo takva ponašanja, iako su ona u suštini stvari nepoželjna. Tu prvenstveno mislim na nešto glasnije pričanje, često deranje, vikanje, psovanje. To je nekako nama shodno. Ne? Mi smo takvi jednostavno i to, na taj način tome pristupamo. Naravno, postoje i razlike u generacijama. Sigurno da vrijednosti se mijenjaju, stvari kojima se danas vodimo se možda nismo vodili prije 40 ili 50 godina u radnim okolinama. To je dobar primjer ona serija Momci s Madisona, ne znam, Mad Men, pa gdje su 50-ih, 60-ih godina prošle godine potpuno drugačije se ljudi odnosili u uredima, pogotovo prema ženama, muškarci. Međutim, što vas zapravo želim pitati, da li nekad mi smo i svjesni tih ponašanja koja nisu prihvatljiva, međutim pripisujemo ih našem mentalitetu pa ih onda i izignoriramo? Je, istina je, slažem se apsolutno. To su nam i podaci rekli, one koje smo rekli, dok u Finskoj, Švedskoj nije baš dozvoljeno da se tamo neko izderava na mene ujutro bude živčan, dok od nas će vam reći, ma živčan, ajde jutro je, bude si popio kavicu pa će mu biti bolje poslije ručka. Ne, tamo na sjeveru kaže ne, nemaš se pravo derat na mene, nikad se nemaš pravo derat, ni ujutro, ni u podne, ni navečer. Dok naravno kod nas u Italiji, Grčkoj, ok, progledava se kroz prste, ajde, direktor je nervozan danas, pa svi šutimo i to mu se odobrava da bude nervozan. Zaobilazimo ga u širokom luku i da sutra će biti ok. Sutra će biti ok, sutra onda on nas počasti, evo, kupi nam kavicu sutra i svi mu to oprostimo. Tako se kod nas gleda. Dok vani, kažem, u nekim drugim sjevernim zemljama, to je apsolutno nedopustivo. Ili da se nema jasan plan napretka, recimo koji su moji zadaci, kako ja mogu napredovati, kako ću biti nagrađen. Kod nas je isto, ma dobro, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, a ti bi nagradu, čekaj, radi prvo. Znači sve onako često još, pogotovo u onim srednjim i malim poduzećima, pogotovo obiteljskim poduzećima, šta bi ti sad nagradu, radi pa ćemo vidjeti, nema plan usavršavanja i dok, ok, to nije odmah mobbing, naravno, ali često su to isto nedozvoljena ponašanja koja se u tim sredinama isto vide. Sad, ključno pitanje, kako da mi tome stanemo na kraj, kako da to promijenimo. Teško je mijenjati mentalitet ljudi, ali pretpostavljam da je razgovor neki prvi preduvjet da se to krene mijenjati. Je, upravo to, razgovor je prvi i bilo bi idealno kada bi Hrvatska ipak imala svoj zakon o mobingu, znači nije da se kod nas ne može tužiti, čuli smo već da se i tuži, može tužiti, mi imamo dobre članke zakona i u statutu i u radnom pravu i mnogim drugim, sad bi pravnih detalja to mogao reći, ali recimo 2010. je napravljen jedan odličan prijedlog zakona o mobingu i recimo trebali bi od tuda krenuti. Kad bi imali svoj zakon, to bi bilo puno bolje. Onda bi još jasnije sve bilo precizirano šta je sve mobbing, kako će mobbing biti kažnjen, dok, evo, velik broj zemalja već u Europi ima, mi nemamo. Čak i susjedi, Srbija ima svoj zakon, koji nekom je rekao jedna sutkinja na jednom webinaru da su kopirali taj naš prijedlog zakona i evo, njima je dobar, a mi još nismo izglasali u Saboru taj prijedlog zakona, evo 10 godina. Dakle, 2010. do danas nismo ga uspjeli progurati, dakle, negdje se nalazi u nekoj ladici.
što nas sprječava da ga implementiramo? Ne bi ulazila u politiku, ali mislim da je problem da je problem u politici. Koga je osmislio i onda koji sa slično sa kurikulumom u školstvu, što je bilo, pa mislim da je tako nešto slično i u vezi mobbinga. Da, ma dobro, možda kroz narednih neki period ipak se neko sjeti otvoriti tu ladicu, izvući taj zakon pa ga možda još malo osuvremeniti, modernizirati. Pa tako je, jer bi išli korak dalje, stvarno bi to pomoglo svima, po meni društvu bi pomoglo bi u prevenciji mobbinga, išli bi korak dalje. Kada je riječ o neprimjerenom ponašanju, tu također spada i seksualno uznemiravanje, pa evo možemo malo i o toj temi, ona jest dosta povezana i s ovom temom mobinga. Da, zanimljivo je da već negdje 1992. godine, mislim, Europska unija je donijela novu definiciju gdje u seksualno zlostavljanje ne spada samo fizičko i verbalno, nego i neverbalno. To je jako važno. Znači, ako, na primjer, ženska osoba ili muška, ali evo recimo primjer ženske osobe dolazi na posao i muški kolega je svaki dan ju odmjeri ili joj pogleda cike ili guzu, samo ju gleda i nasmije se i ona kaže prestani to raditi svaki dan, to me smeta. Znači, to neverbalno ponašanje postaje nepoželjno ponašanje, postaje seksualno zlostavljanje. Ima neki podatak da u toku jedne godine imamo 1% recimo prijavljenih seksualnih zlostavljanja. Pretpostavljam da su i tu češće žrtve žene s obzirom na sve ono što čitamo u medijima, što je posljednjih godina se zapravo dosta o tome priča, ne isključivo o mobingu na radnom mjestu, nego općenito o seksualnom uznemiravanju, tako da pretpostavljam ili nadam se da je to ipak ohrabrilo ili potaknulo žrtve da što otvorenije o tome pričaju, jer kako se kaže, snaga je u brojkama i kad vi vidite da velik broj ljudi se odlučio progovoriti, onda je i vama nekako lakše, osjećate se snažnije. Naravno. I pogotovo ako vidite da je onda zlostavljač kažnjen. Ja? Tako da ima to i učinka na koncu konca, da nije to samo pričanje u prazno. Tako je, to onda potiče žrtve da vjeruju u sustav, da vjeruju u sistem i da idu prijaviti žrtvu. Odnosno zlostavljača. Pardon, zlostavljača, da idu prijaviti zlostavljača. Kad već govorimo o tome prijavi, o pomoći žrtvama, rekli ste dakle da HR odjel je tu naravno jedna od prvih stanica, međutim ajmo ići malo i van firme, kome se sve ljudi mogu obratiti za pomoć, naravno tu su članovi obitelji, ali u prvom redu kada je riječ o stručnoj pomoći. Da, upravo toga je riječ o stručnoj pomoći. Evo, spomenula sam, imamo udrugu Mobbing iz Zagreba koja odlično radi, imaju svoje, mogu pružiti žrtvi mobbinga besplatnu pravnu pomoć, imaju i psihologa svojeg, znači to je prvi korak, znači ili obratiti se udruzi ili obratiti se nekom odvjetniku, psihologu, ima nas koji se bavimo, sindikatu smo rekli, jel? Znači, ne ostati sam, to je najvažnije od svega. Odmah potražiti pomoć od nekoga koji će se zajedno sa žrtvom onda boriti za njena prava. I onda ako te stručne udruge, organizacije ocijene kako postoji opravdan razlog za tužbu, da se to odvede na sud, kako to u praksi izgleda, koliko često se uopće žrtve odlučuju tužiti poslodavca, tužiti kolege, odnosno mobera, i kakav to epilog u konačnici ima, koliko dugo to traje, jer znamo da, ili ajmo reći ne da znamo, ali neki naši stavovi i pogledi na hrvatsko sudstvo nisu uvijek baš bajni. Znamo da ti sudski procesi često dugo traju i još dodatno iscrpljuju već premorenu, iscrpljenu žrtvu. Pa evo kako to izgleda u stvarnosti, kolike su šanse da žrtva u konačnici dobije zadovoljštinu. Evo, što kaže praksa? Pa praksa kaže da ima poboljšanja. Okay. Prije su stvarno dugo trajali sudski procesi, sada sudski procesi iz ovog radnog prava nekako su brži, tako da ima nade što se toga tiče, da nisu više toliko dugotrajni. Nažalost, još uvijek je teško dokazati, jer žrtva mora imati dokumente, mora imati svjedoke i tako dalje, ali i tu ide na bolje, jer je teret dokazivanja na moberu.
znači tu već imamo poboljšanja. I jedino još su uvijek dosta niske odštete. Jel? Recimo, gledala sam par objavljenih sudskih presuda, pa recimo jedna osoba koja kaže 8 godina mobinga i seksualnog zlostavljanja, 40.000 kuna odštete za 8 godina. Znači pravomoćna presuda, znači da je žrtva uspjela dokazati da je bila mobizirana. Znači 8 godina, 40.000 kuna. Imamo samo jedan slučaj u Hrvatskoj gdje je 500.000 kuna, a to je bio i fizički napadaj pred drugim osobama, doslovno, osim mobinga. To je najveće u Hrvatskoj. Ali evo, kad pročitate ovako neki, onda još uvijek je to razočaravajuća cifra, ali ok, ima poboljšanja i nadamo se da će biti sve više i presuda i da će žrtve to moći vidjeti i da će ih to potaknuti da ipak se odluče i da traže svoja prava. A tu bi taj zakon što smo ga spomenuli sigurno dosta pomogao. Još pomogao. Ali ovo što ste rekli, da 8 godina, 40.000 kuna, kad to netko čuje, ko se nalazi u takvoj situaciji, kaže neću se time baviti, neću si još dodatni stres stvarati, ulaziti u probleme. Naravno, postoji mogućnost da se i parnica izgubi ako se čini da nema dovoljno dokaza, tako da se u konačnici mora nešto, ne samo da se neće dobiti, nego se možda može nešto još i dodatno platiti, što je još ekstra trošak za... Ili ja se nikad neću zaboraviti jedan slučaj koji smo baš od početka pratili, jedan tim nas, u Italiji je taj bio slučaj, je osoba stvarno bila mobizirana, imala je čak i dokumente, mi smo bili uvjereni da će uspjeti dokazati i sudac je na kraju rekao, ja vjerujem da ste vi depresivni, ja ne sumnjam u vještačenje vaših vještaka, da ste depresivni, ali niste uspjeli dokazati da su sve ove posljedice koje imate na zdravlje rezultat mobinga. I sve vam pada u vodu, nažalost. Da. Jako obeshrabrujuće, ali evo, kao što ste rekli, ima nekih pozitivnih pomaka, nadamo se da će se ono nastaviti. Ima. A također ima nam i pitanja, evo 9 ih je već u našem prozorčiću Q&A, pa evo prije nego što se posvetimo njima, na kraju ovog uvodnog, glavnog dijela, možda neka poruka i posloprimcima, ali i poslodavcima, u prvom redu žrtvama, što biste im rekli evo, u ovom trenutku? Pretpostavljam da nisu sami, da postoji način da se izvuku iz toga i naravno poslodavcima kako bi se oni trebali ponašati, o kojim stvarima bi trebali voditi računa. Evo, znači savjet poslodavcima je da jasno se ograde od mobinga, da definiraju svoje etičke vrijednosti u toj firmi. Kad novo zaposleni dođe, možda da izdaju nekakve knjižice koje opisuju tu, znači, organizaciju, organigram, tako dalje, ali i koja su ponašanja nedozvoljena, koja ponašanja su neprihvatljiva, koje će se smatrati mobingom i koja će biti kažnjavanja. Znači da to već bude jasno, da se, kako bi rekli, kad uđete u to poduzeće, da dišete, da je u zraku što je zabranjeno, što je nedopustivo, i da radnik ima tu vrijednost, jel? I da se poštuju etička načela. Znači, to je prvo. Drugo, da Human Resource organizira konstantno edukacije za prevenciju mobinga. Evo, ja radim, pa mogu reći to ime jer je to za svaku pohvalu. Naša pošta ima akademiju za svoje radnike, za menadžere i na svim nivoima rade različite edukacije, među njima i jedna edukacija prevencija mobinga. Znači, za svaku pohvalu jer na svim nivoima žele raditi na prevenciji mobinga. Znači, kroz edukaciju se treba raditi i ono što smo rekli, da i u radnim ugovorima bude jasno koja su ponašanja nedozvoljena i na koji način će biti kažnjena. Ok, ajmo mi onda sada na naša pitanja, za sad ih je 9, dio njih su zapravo i komentari i osobna iskustva, pa krenimo redom. Pozdrav, prvo pitanje, što u slučaju ako je osoba koja je voditelj HR-a mober? To je stvarno onda jako nezgodna situacija. To je jako nezgodna situacija. Onda se treba probati doći do direktora, do nekog iz uprave, do bilo kojeg člana uprave, ako je to tako. Ali ne odustajati, ne misliti, ok, on je mober, gotovo, ne mogu ništa. Ne, idemo onda direktno na upravu. Dakle, ja sam imala jedan slučaj nedavno gdje je osoba pisala direktoru, predsjedniku uprave se to zove.
Dakle, na još više instance se Na još obratiti. više instanci. A ako ni tamo ne prođe, onda već ići, ovo što smo rekli, ove van tvrtkine. Van, uzeti odvjetnika i onda preko odvjetnika opet pisati firmi prije nego se podigne tužba. Znači, ja uvijek kažem, probajte prvo sve korake prije i uz pomoć odvjetnika i preko medijacije prije nego dođemo do sudske tužbe. Ok, ali stvarno ovo da je osoba zadužena za vođenje HR-a, osoba koja je mobil, to je stvarno ovako za svaku osudu i baš jako nezgodno, kao što smo rekli. Drugo pitanje, može li se smatrati narušavanjem dostojanstva ukoliko osoba s kolegom, dakle horizontalni odnos s kojim dijeli radne zadatke, preuzima glavninu radnih zadataka iako kolega želi biti više uključen? I kako osoba zadužena za zaštitu dostojanstva ili poslodavac reagirati na to? Hvala. Može, ako ovaj drugi konstantno uzima sve te zadatke sa željom da se on onda istakne pred direktorom, šefom i tako dalje, naravno da i to možemo prijaviti. To može, ako je to stalni način ponašanja, može postati mobbing, jer znači ovaj drugi mi želi nanijeti štetu, želi da se moj rad zapravo ni ne primijeti, jer on veći dio odrađuje i više u kontaktu sa nadređenima, znači isto mogu prijaviti to human resource. Prvo zapravo probam s tim razgovarati, ali ako ne ide, a često upravo to ne ide, jer on to namjerno radi, ok, pričat ću s nadređenim, a onda ću otići u human resource. Dakle, prvi korak je ipak s kolegom, pa ako ne ide ići dalje, da. Nadređeni, tako da. To je onaj sindrom praznog stola, što smo rekli, ili bar dio tog sindroma. Dio, ako mi počinje oduzimati zadatke. Ispričavam se, što ako se mobbing događa, opet pitanje vezano za HR odjel, kome prijaviti ako je upravo tvoj nadređeni u HR-u koji vrši mobbing, a kolege šute, opravdavaju jer se boje gubitka vlastitog radnog mjesta ili nemogućnosti napredovanja, to je ovo što smo malo prije rekli. Dakle, otići prema direktoru, odnosno višim instancama unutar firme. Sljedeće, izborila sam se u periodu mobinga koji je trajao otprilike 2,5 godine i ostala na radnom mjestu, ali tada nisam tražila pomoć, već se suprotstavljala moberu sama. Kolege koji su znali nisu reagirali. Trenutačno je period zatišja, ali osjećam posljedice i psihički i fizički. I dalje su mi podsjetnik opomene koje sam dobila, osjećaj da otkaz visi za vratom i da ne smijem napraviti niti jedan krivi korak i da se svaka greška kažnjava, te da se bilo kad mobbing može aktivirati. Što učiniti sada ako je od najintenzivnijeg mobbinga prošla godina, 2? Nikad nije kasno prijaviti mobera. Ja sam uvijek za to, nemojte čekati, prijavite ga. Znači, human resources, sindikat ili ne čekati, upravo to, upravo ovo što je rekla naša slušateljica. Mober radi na taj način da sa svojim mobilizirajućim aktivnostima nam izaziva anksioznost, strah. Jer je cilj njegov da kad tad pogriješimo. A naravno, ako ja idem svaki dan sa strahom u poslu, šta će mi se na posao? Šta će mi se danas dogoditi? Na koji način će me opet maltretirati? Znači, bojim se, anksiozna sam, kad tad ću nekakvu grešku napraviti. I to je to što oni čeka. On stvarno samo to čeka. Da onda bi pojačao maltretiranje ili dobio mogućnost da vam napiše disciplinsku opomenu. 3 disciplinske opomene slijedi otkaz, koji vrlo teško poslije možete na sudu opovrgnuti. Znači, s pravom se boji ova osoba, ali zato treba reagirati, treba ga odmah prijaviti. Ne da ju on uspije dovesti do toga da učini neku grešku. Da, osoba se pokušala sama boriti s time, no u nekom trenutku to stvarno postane uzaludna borba. Tako, i mora se tražiti pomoć i prijaviti. Ok. Kako se obraniti od ranije spomenutog stresa, prekomjernog delegiranja posla? Općenito kako se nositi sa stresom u tim situacijama, što možemo učiniti sami kako bi ga umanjili, a bez obraćanja recimo nekim stručnjacima, što možemo učiniti sami za sebe? Ok, sami za sebe znači da bi znači imamo 2 strategije, ajmo reći tako. Jedne su one klasične strategije, ako živimo život što manje stresa, lakše ćemo podnijeti i stres na poslu. Znači, probati spavati što više, zdravo jest, baviti se fizičkom aktivnosti. Fizička aktivnost stvori endorfine, endorfini nas opuštaju. Znači, imati socijalna druženja, neki hobi za sebe. Znači, da mi nije samo posao, nego da imam i nešto za sebe izvan posla. Okay.
I, znači, ako smo na taj način zdravi i otporniji, lakše ćemo podnijeti nekakav stres na poslu. Znači, prvo moramo vidjeti što mogu promijeniti sam. Upravo to. Da li možda ta dezorganizacija ili nešto, neorganizacija na poslu, u radnim zadacima, mogu nešto ipak poboljšati. Da moja radna uloga postane jasnija, jel, meni. Što još mogu na poslu? Pa mogu jednostavno, evo, jučer sam baš imala jednu klijenticu, znači, nitko ju ne prisiljava da ostane duže od 5 na radnom mjestu, a ona ostaje do 6, 7, ali kaže, ja ne znam zašto to radim. Znači, ona sama sebi stvara stres, jer mora naučiti da u 5 kaže, idem kod kuće, nisam sve dovršila, da, nisam sve dovršila, sutra ću nastaviti raditi. Znači, nekad, da opet sad u ovom cijelom razgovoru samo napadamo radne organizacije, nekad stvarno i mi sami sebi stvaramo stres, jer ne znamo si reći ne znamo si postaviti granice i onda na kraju, ok, patimo, jel? Kad nas preplavi umor, to onda nije dobro. Ali to često činimo i u nekim drugim sferama našeg života, pa ne znamo reći ne, iako smo svjesni da bismo trebali u nekim trenucima reći ne, a ovo što ste rekli za prekovremeni rad, to nam se doista još u većoj mjeri počelo događati u vrijeme pandemije, kada smo krenuli raditi od kuće, pa onda po cijeli dan radiš, pa u 9 navečer pališ laptop, i stvarno u jednom trenutku moraš sam sebi reći, ok, sad je dosta, radim do tad, sutra ću nastaviti. Evo i vezano uz ovo prethodno pitanje imamo i pojašnjenje. Dakle, upravo proživljavam sve što je gospođa Andreja rekla. Od prošlog ponedjeljka sam na bolovanju uz propisanu terapiju misara i citrama. Sve je to posljedica stresa koji doživljavam na poslu. Delegira mi se previše posla, s nadređenim sam već više puta o tome razgovarala bezuspješno. Njegovo rješenje je da ja svoj posao onda delegiram drugima, a što nisam u mogućnosti radi ovlaštenja koja ti zadaci nose, i to sve već traje dosta dugo, godinu i pol dana. Da, upravo to. I on je stavio u neku vrstu klopke. Jel? Sama si kriva, ne znaš delegirati. Nije to baš tako. Pogotovo ako on mora odobriti delegiranje i tako dalje. Ali ovo je nekad dobro otići na bolovanje, da skupimo snagu, da razmislimo o toj cijeloj situaciji, da vidimo kako ćemo i šta ćemo kad se vratimo. Znači, isto tako, ne pretjerano sami sebe mučiti, pogotovo kad počnemo ne spavati, ako da je reći, ok, idem na bolovanje. Sad si moram pomoć, moramo jačati da bi vidjela kako ću poslije. A na koncu konca to bolovanje će možda i poslodavcu pokazati koliko smo mu vrijedan radnik i što on zapravo gubi s našim potencijalnim odlaskom iz firme. Evo imamo jedan komentar, nema tu koraka dalje, nažalost i sama sam iskusila mnogo navedenih primjera, srećom radilo se o nezreloj skupini s mnogo nespretnih koraka, imala sam jako puno dokaznog materijala i ipak zdravlje je jedino što sam mogla iz toga izvući, povukla sam se, napustila firmu, sretna sam što nisam razvlačila tu agoniju po sudu. Kada pojedinac uvidi da firma tolerira, podržava ili pak potiče mobbing, treba sačuvati zdravu glavu jer je jedino to što se iz toga može izvući. A to je zapravo također jedno od rješenja, zapravo da se otiđe i da se okrene novi list. Tako je. Koliko god nekad kažem žrtvi je to teško, jer mislim nije pošteno da ja koja sam žrtva odlazim, a mober ostaje. Slažem se apsolutno da to nije pošteno i zato kažem prvo prijaviti, vidjeti u kojem smjeru ide, ali ako kao u ovom slučaju vidimo da to ide u vrlo lošem smjeru, ja sam isto za to, ja isto žrtvama mobinga savjetujem, odite. Ko vas ne cijeni, ne zaslužuje vas. Prema tome, odite, naći ćete svoje mjesto pod suncem, nemate sreće tog zdravlja kad nađeš radnu organizaciju koja te cijeni, u kojoj možeš osobno napredovati, realizirati se. Znači, nemate sreće. I ako se uđe u sudski proces i dobiš se one novce koje smo rekli, koje su često vrlo malo, niko ti to ne može nadoknaditi i zdravlje koje si izgubio. Ili profesionalnost koju si izgubio, ono što smo rekli. Nekad nije da izgubim samo zdravlje, nego me unište kao profesionalca. Ljudi znaju reći, onda ja idem tražiti drugo radno mjesto i počnem plakati na selekcijskom razgovoru. I ko će me onda uzeti? Pa niko. Ja? Znači, upravo to najbolje, kad vidimo ako ne ide, moramo spasiti sebe i svoje zdravlje.
I to nije samo savjet za ove poslovne odnose, nego i za neke privatne također. Tako je. Sljedeće pitanje, hoće li webinar biti dostupan on demand za naknadno pogledati? Hoće, već danas ili najkasnije sutra prije podne će biti na Moj posao YouTube kanalu, tamo možete pronaći i sve preostale webinare koje smo održali. Idemo dalje, osobno sam zbog mobinga dala otkaza, u drugoj situaciji na drugom radnom mjestu sam branila žrtvu i brzo nakon toga ostala bez posla. Zanima me koje tehnike, metode u ponašanju, način ponašanja, način komunikacije prema moberu se mogu koristiti kako bi se obranili direktno u onom trenutku kada doživljavamo mobbing. Ovo je zanimljivo pitanje. Baš u tom trenutku što možemo učiniti? Sve ovisi, da, ko je mober. Znači, nekad možemo nešto učiniti, nekad ne možemo nešto učiniti. Mi volimo pričati psiholozi o asertivnom komuniciranju. Šta je asertivnost? Asertivnost je stil komunikacije u kojem kažemo uvijek imaš pravo odmah reći to i to mi ne odgovara ili to i to ne želim ili to bi željela raditi bez napada, ok, ali bez osjećaja krivnje. Znači, prvi pokušaj je da asertivno komuniciramo s tim moberom, da jasno mu kažemo što nam ne odgovara u toj situaciji, ali ono što smo rekli, nažalost, kad mober krene sa svojim mobilizirajućim akcijama, on ima jedini cilj vama naštetiti i eliminirati nas. I tu vi sa njim rijetko možete nešto postići, zato ga morate prijaviti odmah. Odmah ga morate prijaviti, ono što smo rekli, ako je kolega nadređenom, ako je nadređeni, odmah human resource. Jer teško ćete se vi, nemate onda, ajmo reći, uspješne komunikacije s kojom bi vi pobjedili mobera koji je odlučio vas uništavati, maltretirati. Da, pogotovo nekim racionalnim metodama. Da, naravno, jer on je odlučio da će vama namjerno naštetiti. Ok, idemo dalje. Kako dokazati mobbing ako nemamo pisani dokaz? On se događa verbalno i neverbalno, kolege se prave da se ne događa, govore da šutim i da radim. Nadređeni bira situacije kada je u okolini, naravno što manje ljudi, rad od kuće je tome pridonio. Sad, što u tim situacijama kad stvarno nemamo neki konkretni dokaza, kako da ih pribavimo? Da, istina, to je teško. Možda ako je rad od kuće, a on se uključi, recimo imate preko Zooma ili nešto, probati ga snimati preko mobitela. Ako se radi o vređanju verbalno, 1 na 1, pisati dnevnik, važno je pisati dnevnik, koje radne zadatke vam je dao. Ako je mobbing usmjeren da vam ili ne daje radne zadatke ili previše radne zadatke, vi svaki dan zapišite. Šta mi je danas dao, šta mi je danas rekao. I onda će možda i to biti na neki način dokaz. Ali da, slažem se, loša je situacija kad nemamo neki dokaz, kad niko neće svjedočiti. Ali dobro, uvijek se e-mailove, sačuvati sve e-mailove. Preko e-mailova se uvijek može naći neki dokaz poslije za maltretiranje, napadanje ili tako dalje. Evo, sljedeće pitanje je na tom tragu. Da li se razgovor s moberom može snimiti u slučaju kad se mobilizirajuće aktivnosti odvijaju na samo? Dakle, mobitelom se to može. I kako reagirati na nepozdravljanje na hodniku, neugodne pa skoro prijeteće poglede i općenito ignoriranje, odnosno ignoranciju? Ono što smo isto rekli, možemo se osobno reći, poštovani, na način kako se ponašate je neprimjereno, ja se nelagodno osjećam, to mi nije u redu. Ako on i dalje to radi, ono što smo rekli, ok, idem ko je iznad tebe, human resource, uprava ili tako dalje. Ali imamo apsolutno pravo to prijaviti. Ok, i ovim pitanjem smo došli zapravo do kraja. Evo na koncu je ostao još jedan komentar, odličan webinar, odličan gošća, evo i pohvale. Hvala. Evo, s obzirom da se i bližimo toj checkpoint točci od 1 sata, pa evo neka poruka možda za kraj s čime bismo mogli zaključiti. Također možemo reći ljudima da vam se mogu i obratiti preko vaše stranice Centar za kognitivno behavioralnu terapiju. Naučio sam tako i na taj način možda doći i potražiti neki savjet. Apsolutno, tu smo za svakog ko treba pomoć. Znači ono što smo već više puta naglasili, nemojte previše čekati, nemojte biti sami, zatražite pomoć. Ja vi kažem, 2 glave su pametnije od jedne, naći će se neko rješenje, za svakog ima rješenje.
važno se boriti, važno je znati da si možete pomoći. Evo, to mislim da je najvažnije. I da ne trebate trpiti, niko ne treba, ne postoji ni situacija gdje da neko kaže ja moram to trpiti, ne trebate, niko ne treba trpiti maltretiranje u trećem tisućljeću. Dakle, stvarno budite najvažniji sami sebi, vodite računa o svome zdravlju i nemojte biti okruženi i raditi tamo, okruženi ljudima i raditi u okruženju gdje se ne osjećate dobro. Andreja, puno vam hvala na razgovoru danas. Bili ste sjajni da smo stvarno podijelili, odnosno da ste podijelili vrijedne informacije, da smo mogli naučiti nešto novo. Vjerujem da ovo neće biti posljednji naš webinar ili posljednja suradnja, jer ima još dosta toga o čemu možemo pričati, ne samo isključivo o mobingu. Ali evo, hvala vam za danas, a naravno hvala i svim našim gledateljima što ste bili danas. Kao što smo rekli, snimku ovog webinara možete pronaći na Moj posao YouTube kanalu. I to je to. Do nekog sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav. Hvala puno. Hvala vama.